Pouka 28. O majice vrlina, svetoj i blaženoj molitvi i o duhovnom i telesnom ponašanju za vreme molitve. Po svojoj kakvoći molitva je sapostojanje i jedinstvo čoveka i Boga. Po svome dejstvu to je održavanje kosmosa, pomirenje sa Bogom, majka suze i njihova kćer u isti mah, umilostivljenje za grehe, most kojim se prelazi preko iskušenja, grudobran koji štiti od svake muke, razbijanje demonskih napada, služba anđela, hrana svih bestelesnih, buduće veselje, beskonačni podvig, izvor vrlina, uzročnih blagodatnih darova, nevidljivo napredovanje, hrana za dušu, ozarenje uma, sekira za očajanje, potvrda nade, oslobođenje od tuge, bogatstvo monaha, riznica, bezmolvnika, smanjivanje gneva, ogledalo duhovnog napretka, pokazatelj duhovnih mera, otkrivač duhovnog stanja, predskazivač budućih dobara, preznak večne slave. Za onoga koji se istinski moli, molitva je sud Gospodnji, suđenje pred prestolom njegovim prestrašnog suda. Ustanimo i čujmo šta nam ova sveta carica vrlina govori visokim glasom. Dođite k meni svi umorni natovareni, ja ću vas odmoriti. Stavite jaram moj na sebe i naći ćete mir dušama vašim, isceljenje ranama vašim, jer je jaram moj blag i lekovit za velike grehe. Mi koji želimo da se predstavimo caru i Bogu i da razgovaramo s njim, ne smemo krenuti na put nepripremljeni, da on, ugledavši nas izdaleka bez propisanog oružja i dvorske odbore, ne naredi svojim slugama i pomoćnicima da nas vežu i bace daleko od lica njegova, a molbe naše da podsebaju i bace nam natrag u lice. Kad ideš pred Gospoda, neka ti riza duše tvoje bude sva izatkana nitima nezlopamćenja, inače ti molitva ništa neće koristiti. Neka ti molitva bude sasvim jednostavna. Carenik i rasipni sin su se jednom riječju pomirili s Bogom. Stajanje na molitvi je naizgled uvek isto, ali u stvari ima tu velikih razlika i stupnjeva. Jedni prilaze Bogu kao prijatelju i gospodaru i prinose mu pesmu i moljenje ne za sebe, nego u pomoć drugima. Drugi traže duhovno bogatstvo i slavu i veću smelost pred Bogom. Neki traže da ih Bog potpuno izbavi od njihovog suparnika. Neki pak umoljavaju za neko dostojanstvo, drugi mole da im se potpuno oproste dugovi. Neki mole za puštanje iz tamnice, a drugi za oslobođenje od svake krivice. Na karti naše molbe stavimo pred svega iskrenu zahvalnost. Na drugo mjesto neka dođe ispovjedanje i skrušnost u osjećanju duše. Potom iznosimo pred sve cara naše iskanje. Ovaj način molitve je najbolji, kao što je Gospod preko anđela objasnio jednom bratu. Ako si bilo kada odgovarao pred zemaljskim sudijom, ne treba ti drugog primjera kako da se držiš u svojoj molitvi. Ako pak sam nisi nikada izlazio pred sud, niti si uopšte video kako izgleda sudsko ispitivanje, onda se nauči bar na primjeru bolesnika koji svog lekara koji se sprema da ih reže i peče, preklinju da ih poštedi. U svojoj molitvi nemoj upotrebljavati previsprene reči, često je prosto i jednolično tepanje dece bilo najugodnije Ocu njihovom koji je na nebesima. Nemoj nastojati da govoriš mnogo, da ti se ne rastori u traženju reči. Jedna reč carinikom milostivila je Boga i jedna reč puna vere spasla razbojnika. Mnogogovorljivost u molitvi često razliva i predaje ga maštanju. Nasuprot tome, skromnost u rečima najčešće je u stanju da sabere Ako ti jedna reč molitvi da zove u duši naročitu slast ili umilenje, zadrži se na toj reči. Tada se i naš anđeo čuvar moli zajedno s nama. Ne budi previše slobodan u svojoj molitvi, makar i stekao čistotu. Naprotiv, pristupi Bogu s velikim smirenjem, pa ćeš tako doći do veće slobode pred njim. Moli se za oproštaj grehova, čak i kada se popneš na vrh lestvice vrlina, slušajući šta kaže Pavle o grešnicima, od kojih sam prvi ja. Jelo se obično spravlja na ulju i začinjuje solju, a celomudrenost i suze daju molitvi krila. Ako se sav obučeš u krotosti i beznevljen, nećeš se još mnogo pomučiti da bi oslobodio svoj iz ropstva. Dokle god da steknemo pravu molitvu, dotle ličimo na one koji decu uče hodanju. Napomena. Kao što onaj koji uči dete hodanju podiže dete i uči ga i dalje kada se ono saplete i padne, tako smo i mi, kada naš u molitvi otpada od Boga, dužni da ga ponovo ispravljamo i podižemo sve dok se ne učvrsti. Kraj napomene. Bori se da privežeš svoju misao uz riječi molitve ili bolje da je zaključaš u njih. I ako se desi da se usled svoje detinjske slabosti tvoja misao umori i padne, uvedi je ponovo riječi molitve.
Nepostojanost je svojstvena ljudskom umu, ali onaj koji sve može da učvrsti, može i um naš da načini postojanim. Ako se istrajno podvizavaš, doći će i k tebi onaj koji određuje granice moru ljudskoga uma i reći će mu u molitvi tvojoj, doći ćeš dovde i dalje nećeš preći. Duh je nemoguće vezati, a gdje je Sadatelj duha, tamo mu se sve pokorava. Ako si ikada mogao gledati u sunce, moći ćeš i s Bogom razgovarati onako kako treba, kako bi mogao upotrebiti pravu reč u razgovoru s onim što nisi ni video. Početak molitve sastoji se u tome da se pomisli koje pristupaju odbiju kratkim rečima onog trenutka kada se pojave. Sredina je u tome da razum bude samo onome što se molitvom govori ili misli. Savršenstvo molitve je otimanje ka Gospodu. Radost koju u molitvi doživi monah koji se nalazi u opšte žiću jeste nešto sasvim različito od radosti onih što se mole bez molviju. Jer u prvoj možda ima i malo ponosa, a druga je sva prepuna smirenoumlja. Ako stalno vežbaš svoj um da se ne udaljava, on će čak i za trpezom dok jedeš biti u tvojoj blizini. Ako nesmetano bludi, nikada neće biti s tobom. Veliki podvižnik, veliki savršene molitve kaže: više volim kazati 5 reči umom svojim i tako dalje. No ljudima koji su u duhovnom pogledu na stupnju deteta to ne odgovara. Zbog toga mi kao nesavršeni treba da obraćamo pažnju ne samo na sadržajnost molitve, već i na to da ona bude što duže i što veća. Kroz ovo drugo se dolazi do prvog, jer daje veli molitvu čistu onome koji se usrdno moli, makar se i nečisto i s mukom molio. Napomena. Izvor nepoznat. Kraj napomena. Drugo je trpljenje molitve, drugo istrebljenje, drugo potkradanje, a drugo porok molitve. Prljanje se sastoji u tome što se čovjek stojeći pred Bogom bavi odvratnim mislima. Istrebljenje kada se robuje nepotrebnim brigama. Potkradanje kada misao počne da luta, da to čovjek i ne osjeti. Porok je pristupanje bilo kakve pomisli koje nam se približava baš za vreme molitve. Ako za vreme molitve nismo sami, pomolimo se u sebi. Ako nisu prisutni služitelji pohvala, možemo se uz to moliti vidljivim načinom. Kod nesavršenih um se najčešće prilagođava telesnim dejstvima. Svi, a naročito oni koji dolaze da prime od cara oproštaj duga, treba da imaju u sebi neiskazano veliku skrušnost. Dok se još nalazimo u tamnici strasti, slušajmo onoga koji je rekao Petru: opaši se ubrusom poslušnosti, svuci za sebe želje svoje i bez njih nagu moliti svoju pristupi Gospodu. Njegovu i samo njegovu volju prizivaj, pa ćeš primiti Boga koji drži kormilo tvoje duše i upravlja tobom sigurno. Ustavši od svetoljublja i slastoljublja, odbaci brige, svuci sa sebe misli, odreci se tela, jer molitva nije ništa drugo do otuđenja od vidljivog i nevidljivog sveta. Šta imam na nebu? Ništa. I šta je mimo tebe zaželeh na zemlji? Ništa, sem toga da se u molitvi nikada ne odvajamo tebe. Jedni vole bogatstvo, drugi slavu, treći imanje, a ja žudim samo zatim da se priljubim uz Boga i u njega položim nadu bestrašća mog. Vera daje molitvi krila, bez vere molitva ne može uzleteti na nebo. Molimo se istrajno Gospodu, o grešni ljudi, svi besrasnici. Ako se ni Boga ne boji sudija iz evanđelske priče u dobici i nepravednom sudiji, ipak zbog toga što se duša obudovala kroz greh i otpad Boga toliko trudi pred njim, on će i odbraniti od suparnika njenog tela i od zlotvora njenih zlih duhova. Bog kao neki dobar trgovac privlači k ljubavi svoje blagorazumne duše brzim ispunjenjem njihove molitve, a nerazumne duše pasa glađu i žeđu neispunjenog iskanja vaspitava da stalno budu kraj njega u molitvi, jer nezahvalan pas čim dobije komad hleba odlazi od onoga koji mu je to učinio. Nemo reći da nisi ništa stekao ako u molitvi provodiš dosta vremena, a ne vidiš nikakvog ploda. Dobitak je već to što se moliš. Kako bi ti veće blago i trebalo nego da se pripijaš uz Gospoda i živiš neprestano u jedinstvu s njim. Osuđenih se toliko ne plaši izricanja svoje presude koliko se revnosti molitvenih boji onog trenutka kada treba da stane na molitvu. Stoga ko je mudar i oštruman može samom pomišlju na molitvu suzbiti svaku pogradu i gnev i brigu i nemjer i muku, svako prejedanje, iskušenje i nečistu pomisao. Neprestanom molitvom u duši pripremaj se za stajanje na molitvi, pa ćeš brzo napredovati. Video sam monake koji su zablistali kao zvezde u poslušnosti i koji prema svojim silama nisu prestali da misle na Boga, kako čim ustanu na molitvu ovladaju svojim umom i prolivaju pravu bujicu suza. Prepodobna poslušnost ih je pripremila za to.
Molitva u velikom skupu praćena je porobljenjem misli i rasejanošću. U usamljenosti nije tako, ali ovdje je molitva ometana uninijem, a tamo potpomognuta revnošću. Tek u ratu se vidi koliko vojnik voli svog cara, a ljubav monaha prema Bogu otkriva se za vrijeme molitve i bogosluženja. Molitva tvoja otkriće ti stanje u kome se nalaziš. Teolozi upravo kažu da je molitva ogledalo monaha. Ko zauzet nekim poslom nastavlja da ga radi i kada nastupi vrijeme za molitvu, izvrgava sebe ruganju od strane demona. To i jeste cilj ovih lopova, da nam neprekidno potkradaju vrijeme. Ne odbije da se pomoliš i za drugog čovjeka ako te on zamoli za to, bez obzira što još nisi stekao dar molitve. Vera onoga koji traži tvoju molitvu spasla je česti onoga koji se skrušeno pomoli za njega. Ne uznosi se ako ti molitva za druge bude uslišena, to je vera njihova učinila. Učitelj od svakoga đaka svakodnevno traži bez izuzetka odgovor o svemu što je do tada učio. I od svakog uma Bog u svakoj molitvi traži da pokaže silu koju dobije od njega. A to treba paziti, čim počneš trezveno da se moliš, odmah će se javiti u tebi gnevljivost. To i jeste cilj naših neprijatelja. Svaku vrlinu, a najviše molitvu, treba uvijek da tvorimo sa velikim osjećanjem. Duša se moli osjećanju kada se uzdigne iznad svakog gneva. Ono što je zadobijeno mnogom molitvom u toku mnogih godina ostaje trajno. Ko je Gospoda stekao, više se neće truditi da pronađe svoju reč za molitvu. Tada se duh moli za njega u njemu uzdisanjem neiskazanim. Ne primaj nikakvu čulnu predstavu mašte za vreme molitve da ne bi sišao s uma. Znak da smo uslišani u molitvi jeste oslobođenje od sumnji. Trudeći se revnosno oko molitve, budi milostiv. Napomena. Što plačeš za vreme molitve? Ti nisi milostiv kada vidiš suze siromaha. Kako će se Bog smilovati na tebe? Milostinja, to su krila molitve. Ako svojoj molitvi ne daš krila, ona neće ni uzletiti uvis. Ako li okrilatiš svoju molitvu, uzneće se na nebo kao što se vatra u kandilu bez ulja gasi, tako propade molitva koju ne prati milostinja. Kraj napomene. Kroz to ćemo nas i sostruko primiti ono što im sleduje u životu koji dolazi iza ovoga. Oganj ljubavi vaskrsava molitvu koja se uselila u naše srce, a kad ova vaskrsni uznese se na nebo, dolazi do silaska ognja u odaju duše. Neki kažu da je molitva bolja od sećanja na smrt, a ja slavim dve suštine u jednoj ipostasi. Dobar konj što duže trči, tim više se zagreva i ubrzava trk. Pod trkom podrazumivam pojanje svetih pesama, pod konjem junačan um. Takav podvižnik još izdaleka osjeti borbu i spreman za nju ostaje nepobediv. Strašno je otimati žednome vodu ispred samih usta. Još strašnije za dušu koja se sa umilošću moli da otrgne sebe od tolike žudnjene molitve pre njenog završetka. Ne prekidaj molitvu sve dok ne vidi da su te oganj i voda, suze, po preomislu Božjem napustili. Možda ti se cijelog tvog života neće pružiti takva prilika za oproštaj grijehova. Ko je okusio od prave molitve, često može uprljati um i jednom jedinom neprikladnom rečju i stavši potom na molitvu više ne nalazi ono za čime žudi. Jedna je stvar trajno nadgledati srce, a druga biti episkopom, nadzornikom srca posredstvom uma kao kneza i arhijereja koji prinosi Hristu razumne žrtve. Sveti i nadnebesni oganj, kako veli jedan od onih što dobiš naziv bogoslov, napomena, verovatno sveti Grigorije Nizajinski, ukoliko nije neki drugi nepoznati svetitelj sa tim nadimkom. Kraj napomene. Ulazeći u dušu prvih spaljuje svu nečistotu što je zostala u njoj, a drugi opet prosvećuje s razmjerno postignutom savršenstvom. Isti oganj naziva se i ognjem koji spaljuje i svjetlošću koja obasjava. Stoga neki odlaze sa molitve kao da izlaze iz užarane peći, osjećajući lakšanje od neke prljaštine i veštastva, a drugi kao obasjani svjetlošću obučeni u dvostruku odeću smirenja i radosti. Oni koji odlaze sa molitve bez jednog od ova dva dejstva molili su se stvari telesno, da ne kažem jevrejske, nikako ne duhovno. Ako jedno telo, stupajući dodir s drugim telom, trpi njegov uticaj i menja se, kako da se ne izmeni onaj koji se nevinim rukama dotiče tela Božjeg? Kod našeg sve dobrog cara može se vidjeti ponešto što se da vidjeti kod kakvog zemaljskog cara koji ponekad sam, ponekad preko prijatelja i preko sluge, a pokatkad i neznanim putem daje nagradu svojim vojnicima svojim. Tako čini Bog naš, sve prema tome koliko je smjernosti u nama.
Kao što je zemaljskom caru mrzak onaj koji stojeći pred njim okreće od njega glavu i s neprijateljima gospodarovim razgovara, tako je i gospodaru mrzak onaj čovjek koji stoji na molitvi, a prima nečiste pomisli. Kada ti priđe taj pas, oteraj ga oružje molitve, makoliko bio drzak, ne uzmiči pred njim. Išti suzama traži, poslušnošću kucaj dugotrpljenjem. Jer ko tako ište dobit će, ko traži naći će onome koji kuca otvorit će se. Pazi da se nepromišljeno ne moliš za žene, da ne bi s desna bio potkraden. Ne treba da ispovedaš telesne grehe onako kako su učinjeni u pojedinostima, da ne bi sam sebe naveo na iskušenje. Neka ti vreme molitve ne bude vreme za razmatranje ni nužnih, pa čak ni duhovnih stvari, ne ćeš izgubiti ono što je bolje. Ko se neprestano oslanja na štab molitve, neće se spotaći. Ako bi mu se to i dogodilo, ipak neće sasvim pasti, jer molitva je pobožno nadnicanje Boga. Korist od molitve prepoznaćemo po onim smetnjama koje nam demoni prave za vreme bogosluženja, a plod molitve poznaćemo u porazu neprijatelja. Po tome poznato da mi želiš dobra, što se neprijatelj moj, kada dođe čas za borbu, neće obradotovati zbog mene. Povikah, kaže psalmopevac, iz svega srca mog, to jest telom i dušom i duhom, jer gdje su dvoje posljednji skupljeni, tamo je Bog među njima. Ni telesni ni duhovni darovi nisu svih ljudi jednaki. Nekima više odgovara brzo, a drugima sporije pojanje. Prvi se bore sa zaslepljivanjem misli, a drugi sa neznanjem. Ako bez prekida dozivaš u pomoć cara, kad gosti se neprijatelj tvoj približe, budi spokojan, nećeš se mnogo namučiti. Oni će sami od sebe smjesto stupiti od tebe, jer ti nečisti dusi ne žele da vide kako putem molitve dobijaš pobjednički venac za borbu s njim. Uz to, oni će morati da pobegnu zato što ih molitva peče kao oganj. Budi uvijek hrabar i sam će te Bog učiti kako da se moliš. Nemoguće je putem reči naučiti se gledanju, jer vid je prirodan dar. Tako se ni lepota molitve ne može shvatiti samo na osnovu onoga što nam drugi o njoj govore, jer ona u samoj sebi ima učitelja, Boga koji uči čoveka znanju i daje molitvu onome što moli i koji blagosilja godine pravednika.